College holi fibro section part kene kalong gajeng betip nam ta tu ke bakwa ban tap admission nagam ta ka 2-year diploma in elementary education lane ka DLED program nam ta ka academic year arjar apply arjar san kini gilong ha po kis nyotali ki District Institute of Education and Training dayat kini pila men apply betang haki district jong lade bat kitu kiwe pada bahap lang tu ka district tang kita hi syubuk kum hawes ka zihil menta kanang haplang bat ka mau korwat haplang bat ka mairang mut ba kitu ki district bahap lang hapok hawes ka zihil kya ban apply hapok hawes ka zihil namar ba kim padon haka district ka jongki namar ba haman shwa kinde be haka juk ka district tangmut ba phyaban submit kan sa haka online application kin sa pan ya phi yaki document sampin submit bat bisa la ban apply bat pila ban apply betang ka tu district ki institute ba bede kajong ka district kajong pi te kane la khot admission la khot online application te kane ka notice la penmi hapo khubor jong shalong time the online application are invited for candidate who are bona fide citizen of India and who are permanent resident of Meghalaya namta kane ka 2-year admission in DLED the kidon kam kano candidate who have passed class 12 or its equivalent examination from an recognized board council with 50% marks and with 5% relaxation for SC, ST, OBC, PWD. Kemudian manam ta ki general kan long match 50%. Dray nam ta ki SC, ST, PWD, OBC kan long match 45%. Class 12 mo shim na class 12. Mot pa pila long ban eligible ban apply. For detailed advertisement, kindly visit the website. Te hakan ke website ngala visit te kampat don du mantaro te ngamtip lano kin sabu ya kan ka link ban pindap online registration te hadu mantaro kampat don te kanang don takan notice na khubor hi bat ka advertisement hapo ayur kampat don begin sapen mi in sa ai ka detail notification ki ai dokumen ke ban submit ki ai ke ban ayu kin sapen mi hapo ka website bat phena ban check hi man kapor bat kelas date kan long apply tarik jung me arja apply te hadu bap mi kan inventaro kampat don kan link apa website ngala check te ndala mi kata ka website ngan sa pen mi jing tip biang nampa jong pi ma phaban visit kan website makeeducation.gov.in dan la check nang tu ka don em re ham tang la check kampat don dan ndala don ngan sa tip biang te itu ki buka ban tap nam ta kan ni marba kan don chua ka entrance test minta shu apply shua ada apply kan don sa ka entrance test entrance sa ka interview kam ta ter kan ya ka proses ban yo rong hakine ki institute bat don kam ban su kan long free nam ta itu ki buka ban lek pilihan kan ni kan mau markine ki de jong government institute bat pinyo ru sa ka stipend ru ban long ban pilihan ni tangki de kijing tip ngat sa tip yang hadin dalayo kijing tip kamnya tangki nei kembali